WA aja sanda takang. Lagi enak main game. Syaratnya itu pada sesuai lawan umur. Ma, tukarakan tuh HP iPhone kayak pian tuh. Rusakakan dulu HP yang ada tuh. Iya. Nah gugur. Nah gugur. Ye kita main bola. Wah, bolanya kadada. Paksa HP jadi bola. Ye. Weh. Ma, HP ulun rusak. Pian bajanji nukarakan lo bila HP ulun rusak. Nah, duit sana nukar iPhone. Ingatlah, nukar iPhone tuh di Pon Mekanik di Jalan Veteran Sungai Bilu Banjarmasin. Jangan kalahin. Tuh duit tuh cukup pesan ke Pon Mekaniknya tuh. Mau nukar kalahin gak cukup. Karena di Pon Mekanik iPhone-nya paling murah. Nukar sana.